Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan buat semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Dipahima. Apa kabar untuk sahabat-sahabat dan juga kawan-kawan semuanya? Kali ini saya berada di wilayah Pantura, Karawang ya. Nanti saya akan melaporkan situasi dan suasana lalu lintas di wilayah Karawang dan sekitarnya dalam rangka mudik Lebaran 2026 ya. Untuk lalu lintas kendaraan sendiri sangat ramai, namun lalu lintasnya cukup lancar ya. Ini saya laporkan itu pada tanggal 17 malam hari Selasa di wilayah Karawang dan juga sekitarnya. Oke, untuk melihat situasi atau suasana lalu lintas selanjutnya, kita ikuti aja ya videonya. Let's go. Oke, kita lanjut ke video perjalanannya ya. Ini merupakan laporan atau pantauan situasi mudik pada tanggal 17 Maret 2026 ya. Jadi situasi di daerah Karawang dan sekitarnya. Dan kebetulan saya dari Jakarta berangkat jam 3 sore ya. Jadi tiba di Karawang itu sekitar malam ya. Dan cukup lancar-lancar aja sih perjalanannya dari Jakarta juga. Cuman ya ramai seperti ini kendaraan motor khususnya ya. Oke, bagaimana situasi lalu lintas di daerah Karawang ini? Kita simak aja ya videonya bersama-sama sampai selesai. Let's go. כל השדים והרוחות יפחידו איש אחר שבו לידי אל תעשה עניין אל תחשוב על זמן יש כמו חול מצח מקומה כל רשע העולם חורש אותך אולי אתה רוצה לבכות איתי
לך דברים שילטפו כמו גשם חם את הסלעים. שב פה לידי, אל תעשה עניין, אל תחשוב על זמן כי יש כמו חול. שב פה, שב פה, שב פה לידי, אל תעשה עניין, אל תחשוב על זמן כי יש כמו חול. שב פה, שב פה, שב פה לידי, אל תעשה עניין, אל תחשוב על זמן כי יש כמו חול. שב פה, שב פה. האביר שלי עייף עכשיו, אני יודעת, הוא הציל עולם. האביר שלי עייף עכשיו, אני שומעת את גלי הים מבין עיניו, אני רואה חופי שנהר, אני ניתזת מתוך גליו המתנפצים למזר. האביר שלי ישן עכשיו, ממלמל את שמי מתוך חלומותיי. אולי חולם על מלחמות, אולי חולם על תחנות של רוח מתנפצות עכשיו. אולי חולם על נסיכות, אולי חולם על הקרבות שיש לו לעבור לשם. האביר שלי עייף עכשיו, אני יודעת, הוא הציל עולם. האביר שלי עייף עכשיו, אני שומעת את גלי הים מבין עיניו, אני רואה חופי שנהר, אני ניתזת מתוך גליו המתנפצים למזר. אולי חולם על מלחמות, אולי חולם על תחנות של רוח מתנפצות עכשיו. אולי חולם על נסיכות, אולי חולם על
שלי. האביר שלי עייף עכשיו, אני יודעת, הוא הציל עולם. האביר שלי עייף עכשיו, אני שומעת את גלי הים מבין עיניי, אני רואה חופי שנהר, אני ניתזת מתוך גליו המתנפצים למזר. האביר שלי ישן עכשיו, ממלמל את שמי מתוך חלומותיי. אולי חולם על מלחמות, אולי חולם על תחנות של רוח מתנפצות עכשיו. אולי חולם על נסיכות, אולי חולם על הקרבות שיש לו לעבור לשם. האביר שלי עייף עכשיו, Oke, saya akan mampir dulu ya ke הציל עולם. pom dan kita akan mengisi bahan bakar dan juga berhenti dulu ya di mau ke toilet. Jadi אני רואה kita akan mengakhiri laporan תוך גליו situasi dan pantauan lalu lintas untuk mudik 2026 ini di suasana malam di wilayah Karawang dan sekitarnya. Nah, di sini juga banyak orang-orang yang pada istirahat juga ya, karena perjalanannya cukup melelahkan. Oke, kita akhiri ya videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan suasana dan tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. האביר שלי